Sangat meriah, berbagai-bagai booth. Kalau nak dapatkan maklumat berkaitan ATAC dan kursus-kursus yang ada di ATAC Kepala Batas, sila hadir ke Spice Arena Penang. And then ada macam-macam maklumat mengenai kolej ataupun tempat pengajian yang boleh kita sama belajar kat sini. Sangat menarik dan terbaik lah. Saya dapat belajar banyak benda lah, terutamanya dalam bidang drone, bidang robot dan sebagainya. Let's say you are interested to further your studies or to work in Germany, you should come and visit us in Star Education Fair, which will be held today and tomorrow from 11 a.m. up to 6 p.m. If let's say you want to know more about your further study information, please come today. Bring all your cert, your SPM results, your UAC result, IGCSE result. Come and have a one-to-one consultation with us at University of Southampton, Malaysia. So kepada korang lepasan SPM, STPM yang sedang menunggu result, sedang mencari tempat kat mana nak sambung belajar, boleh datang ke sini beramai-ramai kerana dekat sini kita ada banyak lagi IPT lain yang korang boleh tanya untuk dapatkan info. Banyak informasi kepada lepasan SPF dan juga orang awam, so datang beramai-ramai. Cepat datang ramai-ramai ke Star Education. Dalam ni memang kita akan dapat banyak sangat informasi dan Star dah bagi banyak goodies. Datang ramai-ramai. Banyak program ditawarkan. Kena datang. Jangan tak datang. Mai. Banyak gila booth kat sini. So korang enjoy the weekend. Bye-bye. Star Education Fair.